bwino bucheire kasita buchamunanga ifo wano tuba bucheirera mukasera kanuma tuba kuyingiza mu bwino webyafayo twakubera kumunanga biche byaliwo Yes, lero eranga saba bwina aliwo era kodomo sabi na mwenda omwezi ogwokutano tunataka kuingira omwezi ogwena mwendwa ogwomukaga ono gona guli kuja oluna kola bajeta international end of severe pain day obuluminga buswikirire ino aona ava ni mu America awo batandika mu 1933 ngomuntu aba ino obulumbi buswisa ino medically nga mwena asobola okugiriza nti bandi tempolampola mfwe obulumbi buswisa ayinga bakuitampala waliwo kutegera nti olukufa basoka ku checkinga bwongo nti oli ku instructions bakuite oli mulamu era amasaza gatandika ku ngeri eno mali mesaza lya Kansas amaba mu isaza lya Nebraska olunako olwalero bayitayo kube bayita omuntu nga mwana ikiza akatoka kusa kubulumbi bwendi kubitamu terminal ngalwaire pain ya Swiss tisubira kuona obulamba bube terminated so wafa inga trading olukufa singo ngoja kufatika igabita mbulumbi budi ogoba firo tegero otya nti ofire anjo batoka uli abulumbi mbe otegera nga mukuzukira unakola no bakuzaje beta flamingo de kali ekintu kibayitanga flamingo kyali gano ku urubasi tole flamingo yali ugundi okay so buje kintu kibeta flamingo abana abasoma ku myaka ejjo mu 9 awo mudukire kintu kibakubanga okwo kigamvu mu kukiti kyaida mu ja 9 ate kintu kino kyali kiri more or less like kiri extincted kiri kuwayo flamingo yeba bikolera tiba katonda mwene abatu loji flamingo na Kenya twali then national biscuit day international biscuit day biscuit yoyo ona kona nokulya kwa omuntu go idinti aenda kulya biscuit gamu wako yali yako ngulire kwanire mulira nenda ku papa uze kugamba ngulire ku biscuit obaro jagula sakatemeka nkaye kutegerera muntu kimwene guni ndi kuleta ku biscuit yo werinde kusaga munana yetegeye World Digestive Health Day digestive system ngabe tuma alimentary canal ino kuba kumunwa pake no kufuluma ngone mpi ya fulumire baina ni ba mpi ga form Uganda parliament chafuka chintu ntuchapuzamira so international gut day oba digestive day okumana obulwaire buchiboso osifogasa ina mugaso chi ojukumotya jetambula paka bwe fuluma birwere kibosobolo kwegala oli amere chona mad mutayimu chi onakolwa lero no lubatao then tulinawo olunakolwa lero njebeta put a pillow on your bed day unakolwa pilo okuta ku pilo ku buliri bwo zika ku pilo awdingeri abantu abatezika pilo ngazika nganti muluma nomuntu muguba waiguru koto yalma mbasige amene abantu bali nagatwe ngabo guto ngali no mutwe agugema kwati nganiye guba gwakungira mulyanga awo ko akitufu musadde ko eitwe liko ifoloma zende goli koba ni chamtwe aliko chamtwe oluna kulo noge buli ntena kulo medri abena mwendo oluna kulwa kusatu busoga noge yakuliza oluna kulo no yalufula lwa byafa oluna kulwali lwambaliga kutereza abantu batambulanga musawuka bakola na oluna kulamba no mukolo gwali gwa amani ino oyina comedy Ahmed designer onwa Uganda asawuko yo mwena mutyo okigezo onako yalutegera yandanga luweire nguli eno undi jaliru kalinga beba tambulanga bagate ebigere bivwene jaliru kalinga mwene shaliu tabita mudandali bitu kalinga oluti mbaliga irogo bamuloga